Turmuş yazıp atsаңар, turmuş yazıp atsаңар жабылгыла. Жагыңарды жаккыла, отургула болду да. Не дейсиңер? Kol koygan emasın, bire koygan men orduма. Akmaktар. Значит, bire çoğaltkanlar oşentip podpis koyup atat da akmaktар. Bu sot koyarda hazır sot bolot ya. Bular zapatiyal podpis. Men neyse karşımın ana jap kanatçı. Ne apayı sol hazırda jawış kerekpe. Men kol koygan emasın, anda hiç kim aytkan emasın. Men только чыгармасак, hiç kanday istiге келишпейм мен. Мүмкін болса көзме-көз жолығалы, а так мен комментарий бере алаймын. Но вы же не против свободы слова в стране? Нет, Микола Михайлович. Түсіндім мен. Жауап бере алғансыз. Kol koydum. Men aşağı boyunca komentariy berip ele koysam da çeştim. Turmuş yazıp atsаңар, жабылгыла. Жагыңарды жаккыла, отургула болду da. Ne дейсиңер? Жоқ, біз Булак KG сайтынан чалып атабыз. Саған не кызыгы бар? Жоқ, сіз қол қойдыңыз беле, қол қойдыңыз беле, қойбадыңыз беле, ошону сурайын дегенбиз. Койгон мен үйүштө. Өзүңүз азаттыкта иштеп кеттиңиз, ошон үчүн. Үйүштө иштеген улам. Amerikan sözünü söylüp, Amerikan akçasını alıp alıp, okatın kılıp atkanlarda inler basın. Marganda söylegenler var. Annemine seni izleyeyim ne var olmadısın? Инициатор ким болот атат ошондо? Причем тут инициатор өзüm bilen söyle ol. Mağam ne bir özüne, teyinde kadar mağam bir ayıp bakma. Annemine kılasını izleyip, sen de uşaklardan süretmesin satış. Sebebi bu azatlıkka yarım yıldan beri kıcılım kaynap жүрөт. Sebebinde Orus Ukrayna soğuşun bir tarafta göçet biledet. Ukrayna'nı jақтап, batışты jақтап, Orus'tan mazatçap gelesetті. Kırıl bilgi olsa neytraldı pozisyonu eleriz dep jarıya var. Oşonu silahşey bolçu, oşonu silah neytraldı göçetişey bolçu, anday olbay şu Orus'tardı mazatçap gelesetті. Alemi Rossiya olsa bizim strategiyalık partnerimiz bu desetilet. 1 milyondan aşık migrantlar olsa şahda jüret. Oşoğa prosta yarım kaşayıp cizim gelip жүргөн анан кийин муну көргөндө сразу болуп кетти. Азаттык боюнча, бул клуб кактус боюнча. Чö мен азаттыкты көрдүм, азаттыкты көргөндө уже баары клуб кактус дегенди мен билбейт экенмин. Инициатор ким болуп атат ошондо? Инициатор билбейм, инициатор граждандык ошо адамдар болуп атат. Биз ошо инициаторун табалы деп жүрдүк эле да, ошого бирок суроо берели деп. Жакшылап издегиле, кармап алсаңар тигил папуастарды сайып өлтүрүп так. Жок, бир суроо берели дегенбиз да, таппай атпайсызбы? Каргап шилеп жүрүп